Persiapan. Baik. Pusatin paha. Go. Mulai. Go. Terus lanjut. Kunci. Tarik kunci. Sampai begini kunci. Mas, hebel cek ini. Bisa berapa? Biar enggak rubuh. Ayo Mas persiapan. Konsentrasi. Baik. Mas berat. Wow. Kan hancur semua toh. Kencangin. Just. Dadane nempel apa Mas? Tempelne ben sikute maju. Baik. Yakin, Pak? Los. Nah. Jadi pas mudun, kuda-kudane mudun OML mudun. Iki wong grogol ilang e. Yakin. Persiapan. Konsentrasi. Baik. Kamu bisa ya. Jember. Terus. Terus. Antar. Los. Kayak baba, kayak baba isin barak punya ayo. Sang yakin. Jak. Oh. Udah siap? Udah siap belum? Udah siap belum? Satu. Ayo Mas. Udah siap? Yo. Yo, ambil. Sip. Ayo Mas. Mas. Mas, hebelnya dijagain, Mas. Hebelnya dijagain. Dagu nempel, dagu. Tempelin. Matanya merem. Baik. Keroncong ini set, tarik. Cus. Penting mengikuti pukulan. Nah, posisi berbahaya. Jemu mana kah, Pak? Lampung. Lampung mana? Lampung Utara. Kemananya? Yes. Tenang oh. Naksir ya. Lampung Utara, Sukabumi. Tanjung Gajah. Yakin? Oh, jadi apa Mas? Kalau sama kayak langsung aja. Los. Se. Tangan di belakang kunci. Ngomong. Tuh. Si. Kebumen los gak rewel. Oh, los. Yo, persiapan di atas. Yo, Mas. Yo. 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 Kemengnya keleo.
Awas bablas loh. Untung dia mau. Lemes saya. Lemas saja, lemas. Belum, yakin sampai mengisor. Tapi kenceng. Bos gak rewel. Jangan rewel. Mas, coklat, asin. Bang kita nggak beli bunga apa nanti kepala tambah merah. Betul kan? Mau bilang ke kepala apa lu?